ATM channel viewer zo sinabon chabin kumtha chebe ka hinbol su keuve pathin damna AP na zalun kumsang ni le som ni lagup sung hi imuthei ke tabin ichan ge ma e hin pui to pe wa ha chunong pathimin chu sang te ni thangba ovin he ai le pathin thu le la ki la ma chal jing hu ta ke hlan in tu kumtha jong hin pathin thu lo pi ta ki pat ki du ka dei jin Eliza ni kho hi sung chang thu ini ki hil diwa ka dei kin hi e series part by part na hop khanding kati hi in tunia hi part 1 na ini ki pat diwa he part iza chana kai hop khanding ham pathin thu i hung kil dung ziwa i modiu henten ye chan pathin lagau thing pina i chan thein diwin ke taw pi che jing hi te we tuni part 1 na ki pat na diwa ka dei chu Eliza aki ko na le pathin tu tan na hi cha hi ini ki pat diu ka dei jin he ai la ka so pi te ho Eliza hi ipiza he bonga poimo ham Bible ade nga pathin thim gau chung nung pen pa cho he Eliza poi mo dan chu John Baptist hagau chan le atha thil bol theina chu Eliza hagau le thil bol theina chu he kiti he Eliza poi mo dan chu mul chunga Jesu Krista vosu ki helpe na wana ko na het tu sa mi ni hung kum la a Jesu Krista a haulim pi hon in khat chu mo sin khat chu Eliza hi kiti kin he Eliza poi modan dan su Old Testament dinga lekha buno kha pen malaki thim gawin thukhum khana ani sei pakai ni khulo pile kichat ta angun na sanga Eliza thim ga hung ki sol kit dinga hi ta thim gaw kam so a ani sei kin he hi chona bat sa chui pi ham ninununga ta san cha te Krista hung kit ding nga a kiniama umjing ho hin Eliza hin kwa ko na hi zil do ding mu do ding het sa ding pathinin thugu lo pi ta le lin ta akoi hi ti kichen ta i mu sa no mo he ya chu tu nya hi chi chung sang thu hi in zilwa ikil de wa hi je chun video hi poi mo ta hi dinga hi in aki pana chei chan gei hi iwet su ke diwa pa khai mina kain tim no mai e phachumin te iti namun wa jong share i bol zom jing diwa ikidei sau hi kin e ama sapenin do na thu pi peng ha ka bol no min ipca Eliza thanei na le alhagau chan hi ninnung mi te dinga poi mo ta be ham Bible a chan hi tin ki sayin malaki bungli changa changu vevin pakai ni khulo pi le ki chat ta angrun masanga Eliza thim gau ka hin sol pi ding na hi ve ama chun pa te lungsung cha te lungsung pa te lama ale hei ding hi achi ti lo le ke ma hong ing ting leis hi kau sap na ka zep ding a hi ati hi ya chu pakai tu sei chu malaki thim gau pa kam so akon je izata ben he pakai ni khulo pi ki chat ta hong run masanga chu Eliza thim gau ka hin sol ha ama chun pa te lungsung cha te a heya cha te lungsung pa te lama a hei ding ati nei hi chin chitin nam tin pau tang in sung tin le mi mal tin na spiritual revival hagawa helna inei su ke du ki chen ta phon do ai hita banga mi mal tin na nin lunga hagawa helna le pathin hagaw thing pi na puina ichan lo wa hi le pakai jin le si asu mang na sapsit namuna chnang na ke yong mang tha the hi ti ki chen ta e mo sa we ya chu thim gaw pan hi che kam so ne se hi pi hi dam tu nya e honi piti man sa diu ham i chung sang thu ho hi ini ha chen diu hai i pi le mas pe ni Eliza hi koi ham he chin ma sai ti ben James bunga chang somsigi isima hele Eliza chu e hopin pi ngai bonga he su gan thei thu mi hi wangin guzu lo na dinga lunglu ta tawle le si chunga kum thum le lagup gam sungu azu ta poi ati hi Bible chang e hil dung zuiwa mihim ten gan thei thu bangwa Eliza jong gan thei thu hi igilkil idang cha bangwa ma jong gilkil dang cha hi ki pa na le hasi nai nei bangwa amma jong ki pa le hasi thei hi hi chun Eliza chu mihim a hi di ki chin ta hi lo he amma chu pathin pi mi pathin hagau thing apola thil bol theina le thanei na na sa ta nei mi pathin thim gau in guzu lo na dinga atpawa jong na tang chut jing the hi chen ya pathin pi thim gau chung nong chu hi ti chu pathin thunei mo sa oi Eliza kitipa hi Israel gam hagawa achat beidin mun lai ta pathin thua ki bul phuda le ko kit pa hi in Eliza kitipa hi baal ho na in Israel gam sung alu lai ta hagaw din mun thimpi jin lai ta pathin thua salma kit dinga hang san ta ding pa cho hikinin Eliza kitipa hi thunei ta le hang san ta Israel pathin ang sunga kita ta ding jing pa cho hi ti ki chen ta pathin thu chun ei hi lo he hi ta bang ta pathin mi man cha
pakai su thim gau pa hin khu hi first king bung som si gi chang khat na hin athu sim hi ong ki zapan na he Bible chu ga sim lew hen gilet gama tisbe khumi Eliza ki te pa hen ahab za sei tai ang swa ka din jing pakai Israel pathin hing jing mina ka sei hi ke man thu ka pi lo wa hi le ni chi kum phab sunga hi dai tuizong gu tuizong kang hilding a hi ati chilaya kum phab sunga dai tui gu tui kang hilding ati na phat sang hi Jacob bunga chang som na sigi dung zuya chu kum thum le ake ailola kum thum le lagup sung ati chu a he ipiza apathirin hi tabanga kum thum le lagup sunga gule dai kai atu tanga Israel gam chu thutan na nei khumham iti le Israel cha te pathin dan thu adon hi uwa alam vai uwa baal hole thilo ho thuila alung lu ta je wa chu pathina chungwa thu tan na in Israel pathin ki ka a ki tip na covenant umjing pen so amon asu ke ta je wa sa pathina chungwa lunghan chungnunga thun tan na he ya chu pathinin kum thum le lagup sung chu gutui dai tui phathine jo si ka tuk tang dinga hi ati pe lai ka ga se chin nom khat chu kum thum le lagup ki ti ani khwa ga sim dinga ni za nam itya hele ni sang khat le zani le som gu hi cho ai le chu ipi to hong ki to am itya hele thu phun le Daniel le khabua sahimin tha anei na ding phat sung to chan hong ki to chat kin hi cho hi che phat sunga chu sahim chun pathian dan thu a khiala kum le hla ho a khiala pathian mi te ho adal zam ding ama chun ni khu sang le zani le som gup sung tha nei ding ate hi chu church history a dark ages ki ti pha sung chun hi cho ya chu hi chi sahim antichrist iti chun hobung sunga pathian dan thu khiala mihim chon na dan thu haim pu lo na pathian thu di ta ki hil na khiala mihim siam thu le mihimin ahin phu do thu ki hil no ahin pu lo na hi da cha hobung sung chu hlagawa muthim na sata ani lunga koi machan pathin thu ta he thei talwa Bible jin jong mimal tin na hi sim thia num lo na khang pha chon hin hi chi chu dark ages ta ni ki he hin hi chi phat sung chu kum sang le zani le som sung sahi in tha ani nei na pha chu a hi tia thu phun le deni la chi ki chen ta ki mu ai hi chi banga chu Eliza khanga hi kum thum le ake ni khu sang le zani le som gup sung pha na cha pathin gu le dai kai atu tanga phat theneu se tu tanga Israel gam chu na sata chunga go na ni lhun sai bize in Israel cha te chu pathin thu pakai dan thua ko na ke he manga thil ho na doile ai ho na baal ho na ho a chu he dia chu ani lam vai pha ba pathin lung han ai hi ta manga chu thu na tan na he che phat sung chu ahab le Eliza phat lai dinga the great apostasy ai lo le spiritual darkness khanga ani ki he gim nei pen kha chon hi jing ai he che phat lai ta chu pathine Eliza chu tis bi khwa ko na ain ko da ahab hi nga chu thu tan na gim nei ta phung ninga ong din sa cho hi chi ma sanga hi Eliza hi itabang mi ni hi za hoilaya ipie bola na ipi phunga ko na hong kun ham ti jong hi Bible ki pum het lo mystery cho koi machan Eliza thu sim hi chi ma sanga pa na hi het the koi man ki nei lo he ya chmi tam ta na seida na chu Eliza hi vantil ni hi mela hung a hi dem tia hi ging cha jong mi om he yan langi jong le azwa Bible chang sim nawa Jacob bunga chang sam si na chun Eliza chun mi him a hi mo mo ti ki chen ta sei vantil hi poi van mi hi poi ti chu ki chen ta ta lang he na hita bang mi pa chu pathin man a ahab leng pa he nga chu thu phun gim nei ta hi judgment ong phun sai ahab hi agim nei dan chu itabang ham itai la background thamak ga ve hi ti wen first king bung som lagup chang som thuma pat som thumle ni sim ti ngai le omri chapa ahab chun pakai mi mon ama masanga hauzo si sang thil sia bolin a hi chuina hi ti na hi nebet chapa zerbo am chon sit na azui chu ama ding ima hilo bang ta nomin zaiden mi te lengpa it baal chano jezebel akichen pikin in baal azan len a hautai ati cho chule samaria gama baal dinga ina sa namuna chun baal ding mai chan no asiam tai ati cho a background story ga alu thu diu kit lewan Solomon zawa ki panai Israel gam hi northern southern
hong ki hom khan hi ta cho southern lang ho hi pathin thu banga dana ni khejing mi cho hi hian langi zong le Rehoboam Manasseh ki to le Jeroboam ki to ha ke patna hi southern lang yong chu milim ho na le pathin ho na cho pala hong ta cho hiang le cho loi sanga kho chu che chun omri chapa ahap chun a cho pol ki hitaluin pathin di ta ke ho na mun Samaria mun a chun baal mai chan no hin tung do tan hit chen ya chu pathin mit mo do na sang ta ni bola chong le baal hote chanu Jezebel cho ki chen pi ki na nu mai ki lo ta hi da ngam pathin thun ki chin ta i mu sam na hi chi te ni chun Israel gam sung vain hom hana pathin thim gaw lo sha tha chai ki hona hi ta chu mi ho chu baal holding le thila holding a hi Israel gam pum pis ani pui ma tha ani ya chu ama masanga ho zo si sangin a chon chi zo ti chu ki chen ta pathin thuna sai hi ta bang pa ang sunga thu phun elo le judgment ga bowling ki ti thil num hi lo de so pi te ho i cha pa ang sunga cha pathin Eliza ne so le tu na e hola azong ching khulam ki tinu le thanglin sei ki ti pa in thila ho na en pulut tan hi ta bang hi pathin do na hi tia sei ngam ding mi hang san jong ima mon laivin igam sungwa mi po na hi ai wa hi chi thila ho na him pulut holoi chu ahab le Jezebel banga thil bol thei ta jong hi di lo he ai wa nga itiu chau cho itiu zan lai thei cho ai cha pathin tha ki su nai ne lo je wa chna ai le ahab cho Jezebel ki di chu leng thane ta adei dei bol jing thei mi mon ai in ya chu amma te ni ang sunga Eliza hunga milim na ho na le doile ai ho mai cham na phu do na hoi pathin do na sang pen hi chu nang chon sit na jai pathin Israel gam sung kum thum le ke sung gu le dai kayos atu tanga ki le dang cha hlading he ta thu phur ag bol ki ti chu thil bei hi lo hil di chu na hi ja chu Eliza chun hang san ta chu ga sei nga mai hi chu zo chu pathin Eliza chu gam thip gama solin akisial sa ti chu Bible chang chu sima hele lengte khatna bung som si gi chang thuma panai simai le chin pa kai thu chu Eliza hi nga ong thungin hi a kon in ke patin lang solam sanga ge hizin Jordan masanga chirit wadunga na kisel tan ati ya chi iwet ti nga hele gule dai kai kila dang cha ho Israel gam sunga om ta ya chu pathinin Eliza chu thinghang gama achang sia ahin na thei ding khatna ga cheng dinga pathina sole hi chi vet tinga le pathinin acha te ami te ho hi spiritual crisis erole gamsung abui ting ta le thinglang gama ki chun no dinga sei ji cho Abraham bang chu ul khupia ko na hin ko do cho na aban Abel athi zoas ama hial dinga set hung pinga ama chi ha osi si chu sinal thinglang gama chen sa ki cho pathin mi te ho dark ages khang la hi ta ta ilo first century la hi ta ta rom thane na nuya gan thein thoyang bon cha thinglang sung ku thing ku ngana ki sela king ku na mang ngani ki cho to ding ta le Jesus Christian jong AD 70 kuma Jerusalem ki su sit ding ko na Israel cha te thumop na ama ta san ho thumop na ne na chen hi chi khupi dal ha min lang thinglang gama zam min ati ki cho na hi ta bang cha chu pathinin ami te acha te ho hi khupi sum ki ti wa chen na ta hi lo ting le thinglang gama dinga asol ji to ajong ninu nulam ting la pathina cha te hi khupi o si da ha thinglang la a cheng dinga hi pathin thupi ai ni na hungum di cho hi chi pha chung lung de ai chu khupi sungoi chen na ta ong hi lo di ne le cha jong phata lo ding mi him jong hung chon che che de hung gi lo che ding pathin mi ho chunga hung su che hung su che ding chen na thei hung hi lo di cho khupi sung chu ya chu ibit na de le huidam de wa chu thinglang gam la ho a hung ki chun do na ding pha he pathin jong in he sa naw phan hum de cho hi jabanga cha su Eliza jong chu khupi Israel gam sunga chen thei da lo phana cherit wadung lang thinglang langa chu pathin solam gam kai langa chu anga chen lo sai aile laimun anga ga sei be num khat chu Eliza tu sim chu thakat phunen hong ki langin chazo win zol dan wadung hong ki min pha pe ni hi jabanga chu Jesus Christa jong atu simong ki panin aneu lai hong pin dan thuwa ki sein chazo kum som thama baptize ong chan na zol dan wadung hong ki min pha pe kin ni ya chi vet tinga le Eliza le Jesus Christa in ku jang parallel na hung ki zon kai hi dan ong chi ki chin ta ki muso ke he ai le hi ti chuna mayong chari badunga zon tan pathin thuni pi sem ti ai le
chuin hi tin a hi nang ma wacha dung tui chuna don ding chu ko ma chun nang ma wa dinga wa ho thu ka pi a hi ti chun ama achin pakai sei dung zui chun abol tai a hi chu ama achin zoldan masanga cherit badunga chun aga cheng tai ati cho ya chu pathin sei banga aga bola chiting ta ama wa dinga chu pathin wa ho thu pi a ain sola hi chi wa ho chin pi hen bol tam itia hi le chu in wa ten jingka le chang la le sa chu le ni la le chang la le sa ho a hin pu pi jimin chu le eliza chun wacha dung tui chu adon ji ati cho na ya chu iwat ti ngai le kichin ta pathinin wa chu eliza wa dinga a hin man sai ai chu Israel gam sunga chu ne le cha am talo tui talo ya chu thei talo ding ya chu hi chi thing lang mona chu a hin na dinga pathin aga hui do sai ai le laya ga sei ding khat chu wa hin Israel gam sunga ne le cha am lo lai ta chu hei la ya chu chang la le sa ga la ji dem ti chu do dinga ai lo le pha ngei tu dinga lom ta kha chu cho na pi na gyal diu ham na hon na gin cha da comment na lem sei ven lang hei la ya ga la ji dem pathin du sei kha ngai na chu hi tin thu ni sei Israel gam sunga ne le cha ha sa chu ting tal ki mo zo lo e ta ya chu mun khat ham se sia hi ne le cha ding hi chu leng in sung ti lo adang hi lo ding he ati ya chu leng a hap le jezibal in sunga pa na chu ado khang na an tuita zu tuita ning za da mo chu hi chla mna chu wa chu ka leng lu jia chang ha le sa chu a hin pu da eliza ding a hin pu pi ji hin ta tiu cho na ingai to hi le chun bible a chu hi chat ta bang chu om po in hi han lang hi jong le chi hi thil hi thei khat chu e ai chu wa chu gamlenga sa kal agadal ding la ipon elo le me tia thu ho si ma chang ha asim na ding long om di pon ya chu hai la em khata ko na agala do chu hi te ding pathin man cha na du zia chna ya chu leng a hap in sung ti lo wang cha kin jong adang ka gyar do thei lo he ya chu hi ta bang lungyal hin ne ya hin sei do hoi pathin la gau thing het na pi zo e boi ti ki chin ta ka mu ka ta san ma ma khat chu he ai le ni jun chang la le sa chu ane in charit badung tui chu adonin hi jong le pha cham khat zoi pitam gam sunga gu azu ta lo pha in badung tui jing jong chu ong go che tan cham khat jong akang tai ti chulana mundanga tuyum hi anlang ne le cham hi yong la wa ho man sa dung zuya charit badung tui yong chu om sa jing thei chu pathinin hian lang yong le lai mu nai mu do chui pi ham pathinin adei de dan in thil hi tong thei jong le natural law asim pen hi amain respect abol in hi chu against na tong ngai poi ti kichin ta ki mu do vadung tu cha kan phana kan sa kina eliza chu mun chu ma a hin na ding khana min pathin lo pin ama kon amun ding khat mun chu ma transferable nom ki ta chu hoi lai transfer hin bol tam zerifa mai thai nu ko ma cha hin sol ta chu na ai le mai thai nu ko ma hong pe a chu ama la chan no in chang bong ne li sel khat tot na thau tui ham khat tham khat bo se chan ne na khat me ni zo le thi pe thon dinga ani ki gyal honi ta cho yaw le elizan ke ading in sim masan atya thum lai ta chen mai thai nun zong gyal dit lo in ta san nei tan eliza ding chon asim pin ani asa tai adi cho ibikinap na ne ham wang chu ka hezo pon ken zong na pathin ying mi mo mong hi ha eliza chu pathin thim gau mi mo mong hi het ham cho chu la background kya het zo pon hian lang zo le mai thai nun hit ta banga eliza ata sana pathin su pa a hi na ipiha hechin hala hechin te hi jong na ne dinga sim pi a na hita bang ta na to hi ane ding sumsil ane ding si pen chu ladu a hita banga pathin mi pa awa dan iwet na lo pi mo mong khat choi ke thi jong nang kho poi nang na hin le a phajing tia na ipiha amma le amma jing ki gel kho lo liu kho ka dai pathin na tong pa cho angai lut na pa cha vet sai cho ele chimuna chi ping te ta hita bang ta na to phat chun eliza in zong mai thai nu ko ma chun thau ti ho le chang bung ho koin ho chu a khol tup sa in hi chun phat the bu in hi chinu kila thidinga gi yal na pera chun thi thei to lo dinga pathi ni ne le cha ning jan ain sung chu phat the bu in bible chang chu hi ti na sei jan he lengte khat na bung som si gi chang som la li ai chu pakai jer pathi ni hi ti na sei ye pakai lei chung nga ngu ain zu sa ni khu ka sia bela chang bong chu kiem lo ding thau tui jong kang lo hil ding a hi ain ti ta cho
ya chi vet ti nga hele ata san hat na zale pathin mi pa za bom na zale pathin hi chin sunga chi kidang ta lo pi ta miracles alun sa thau tui an chang ki to bai the de lo al ha cho ta bang miracles lo pi lam cherit wadunga chin dan han lang hile hi ta bang testimony lo pi la pathina to lo pi imu lo du ta chula eliza zo mu lo ding mai thanu zo mu lo ding na le ke yo iza lo de ta cho ya cho pathinin cherit wadung tui sa thi han lang hi jong le sa lo natural law pen to respect abola akan dung ji ahin kan sa asu pa cha mun chum khan ahin na ding khan ahin transfer a hi ja cho pathin na to lo pi ta up to kina mitin in pathin lo pi na amwa nang le ke jong tu na imu cho na ya chi vet ding ala so pi ho pathin asu aman sa ta sanum ta mi ho hi hoi lai mo na adau ding man lang ai lo le abui na ding man lang jo la pathin apan pi jing dan mu do thei cho eliza hin kwa ko na ki mu in mi hemin a bol thei na kalwala hi thila hlun ting le pathin tha na king up da jing ding pa hi eliza hin kwa ko na ki mu do cho he pathinin kichen ta cherip badunga chen tila chi na wa ho le chang la ho ne dinga ka hin sol pi dinga hi tila chi ban mai thai no ko ma chen tila chi na ama bol them no cho a bol the na kalwala cho pathina ki ngai top jinga pathin cho ta san ja chu pathin eliza hin ku cho phat thei bo a na sata phung vu a chi na zo sia pathin lo pi na ki phu hin su ki chen ta ki mu na tuina eliza hin ko banga hi hin khu nei thei chi dingai pathin in jong hi chi thugu lo pi ta he hil no mo he chule zerfa amei thainu to athu simhon ong ki chei zo chun karmal mursa nga hin so down na sata nei ding eliza thu simhong ki mu ket ta nei hi ji karmal mursa nga hi truth versus lies elo le truth and force so down chung nung pen le lo pi pen cho anum hi cho Krista le Satan ki do na chung nung pen cho anum hi cho hi karmal mursa nga na ahap leng pa chun eliza do dinga hi mizo si hi Israel gam sung le baal thim ga si ain ko khom su ke ya karmal mursa nga cho ain pu hi ta cho che pha cho eliza in jong mi pi hinga chu hung ki hin na ya mi pi ho hinga cho thuin se ya iti chan mong hi lungni na put jing deu ham ati so pakai ki pa hi pathi na hi le housing win lang baal zo so pathi na hi til housing win lungni kang hi win kya mi pi ho cho thu do abol khom cho hian lang hi jong le mi pi ho chun I ma cha don but thei po be ati cho I pi ji am ai cho achi hil now pathin dan tu to ki kala chon now chuting tal hagawa lam wai ta milim ho le thilo ho pa ki sa bui now om chan cho ki mu je acho eliza cho adon but thei lo cho ai cho man hang san ta la powerful ta pathin thu cho se ya don but jidan het lo ai le pi ta eliza in koi ma cha don but na mu lo pha na cho a chei nan chi hin sei lengte khat na bung som le ge chang som ni le li chule no na pathin ho min chu ko un lang ke man kapakai kapathim ka ko ding chule meiza a hin don but pen chu pathin di ta hi dinga hi chu in mi pi ro si chon adon but win na tu sei chu a phale I ki vet diu he an ti ta cha na ale cha chi piang ta mai chama in simwa bong chal hoin to wa tue chap dan wa na so hoin silwa baal kim ga ho chu kap wa peng ma pathin so ko ta cho sunun ke peng win ai ma don but ai ma cham pon mai cham nong mai na ka puai ti sala na che pha chan elizan to nop nan nei na pathin chu ai mu hin te ha pen jap in da to na mockery tai ma bol ki cho na ya che pha chum lo hi cho che pha cha eliza phat hong lung ta in eliza no amai chamain ki sim tup tan songa si in tuya sung dim se in mai cham ho so ready san hen koi tan hi zo chun eliza ni chi hin sei tan he chang so bung som le ge chang som thum na si na vo pakai ne hi ngei pin chu tile hi chi mi pi ho nang ma pakai pathin na hi chule nang ma alungu na le he tai ti a het ding ma hi a hin ti cho ya chu wana kone me hong kum tha in mai cham cho ka wa sat jingi ti chu ki chen ta in het sau I mu chin choi ta na hi ya chum I bet na le mi him hoi thon le pathin lem nung zui lo wa ta sandi ta le pathin ho na di ta ki bul phua kal sung ho taw ra hi pathinin asang mo mo ti ki chen ta eliza in kwa ko na so ai mu do sa na hi ji a chu hit bang ta pathinin ai huwa ani man sale apui hui jing thim gaw lo pi ta pa hi
ahin hu hi lo pi be sen na sabe se jing ya chu malaki thim gau pa he ngai pathinin hi chi thu he ni sei do sai cho ini sim jing sa bang wa chu pakai ni khulo pi le ki chat ta mu thum na sang eliza thim gau ka in solding ma chun pa te lung sung cha te lama cha te lung sung pa te lama haiding a chu te lo le ke ma ka nga le si ka gau sab jing ni hi ta malaki thim gau pa chun ki chen ta hi thu hi pathin kam so ko na ni sei do cho na ya chu hi chi thim gau kam so ko na hi iwe ti nga hi le eliza ki ti hi veini pan sa a tu lấy sự nên nga hi ong thei ding dan ke chin ta ki mu cho hi chu first advent chu John Baptist Eliza ha gaw le thani ni puma Jesu hung masa ni lampi ni sim tup na cho khat ve na in ani na hi a hi le Krista hung kit masang ya thil zo si sim tha ding le lungsung zo si ki gut sa dinga Eliza dang khat hung kit ding kiti hi chu pathin mi te Krista hung kit na dinga vanu le si pumpi ki gut sa mi ho hung ding ti na John Baptist hi Eliza hagawa hung dan hi ga belew han message ki bang asai han cho Eliza message ang so John Baptist message an hi cho Bible chang chi simai le hi tin asai na hi lukbung thum chang thum chuin ama chu Jordan luipang zui kim bel gam zo se angin chon sit su be ni ding le lung heya baptai chan ding thul hang sameti cho ki si un na chon sit lung hayun pakai hong tai tia ki chen ta John Baptist na sa che banga chu Eliza in jong ki chen ta hi ta banga chu mi ho chu thil ha ho naw milim ho naw ba ala ho naw ko na chu lung haya chon sit ki si a pathin lam a hin bel thini diwa chu Eliza jong revival message ani pu lo na John Baptist che banga chu revival message a hin pu lo cho na here cho a message lo ni ki bang cho chon sit lung hai na ding pathina nga ki le kit na dinga mi te a ko hlona thu lang sap gel han siding tal akivan dan han jang ki bang he ti cho na samul puna ki van chi thon he ti cho ni hlona khaudi pun ai loi le savun konga ki ga chi thoni ati cho aban tal gamla a hin khumanga khusa hijing hlona khupia kona ti gal se jing mi hlon he ti cho ya ji vet tingal same message same character ki chen ta ki mu do he ban ta le hansan dan hon jong ki bang he na thutta hangsan ta din pi thoni Eliza in ahab ani ki din te pin chibang chun John Baptist jong Herod leng ki lo ta pa cha ki din te pin he chuting ta le thani na bol theina power same power an le hon ti cho hi chu piam ti le lagaw hin na di ta ne nga mi pi lunga hai sa lon na hi chu ho chi thani na so an le than cho ya jo power pathina kona power thu pi pen chan ki ti piam kia hi le mi him khat chon sit lunggela kona na hin khutha ai nei thina dinga ki hel na pathin hin nei sa na pen hi chi pathina kona bol thena power low pi pen ki chang choi hi chi hela power low pi dang lo ban akiniaw sa handang ki bang he disu na John Baptist in pi siong ke nunga hung ding pa chu akeng chut khaw sut lam dinga jong lom ka hi po ati cho chule ke kim su in ka ting ama khang to ding he ti so na hi sabanga cha Eliza jong kineu sa ta pa kai na sol na tin achi na tin se na tin na tin kineu sa ta na to na hi tabang ta chu Eliza le John hin khu chu same spirit same power hi dan ki chen ta ki mu do the Jesu Christan jong hi tin sei jana hi Matthew bung som khat chang som la lina nang hoi chi san ning no vai le ama cho ong nya ki sei Eliza cho a hi ani ti cho na ya chi vet nai le Jesu tu het tu sa dung zu ya cho John Baptist si malaki thim ga wa ani sei Eliza masa cho a hi dan ki chen ta ki muwa ama wang Eliza dang khat hung kit ding hi second coming ni khwa vanui le si pumpi ki gut sa ding nga mo pu na nei ta san cha ti ho i hi dan ki chen ta ata lang ki cho ai hi chi Eliza hagaw chun mitin lung thim hi a haiding na ale hai pi ding chuting tal in sung ti na hi hagawa hel na hin pulu de ti cho ki chui phem ti le pa te lung sung tu cha te lama haiding ati cho hi chun hagaw le ta sa thu a het thim na le chi na ho zo si hi cha te elo le next generation na pi son na inei na pau cho avet sa in cha te lung thim pa te lama hai chun pakai dan thua kitip na ho zabol na lagaw hin ko cha avet sa kin in chuting ta le hi chia lagaw ba hel na pi pera in tun lo diu chu
pathin dan thu asu mosi dan thu ani pi pen chu hi ti chu kitchen ta aphon do in malaki bungli changli na chu kitchen tan malaki thim gaw pan se kala cha mosi dan thu chon dan thu le chon dan zo si chu gial do sing wi ni cho chu horep hlanga ke man izer pum pi dinga mosi kana pi he ti cho ya chu malaki thim gaw pan ni min pha hi Eliza ki he pon mosi to ani min pha tha hi mosi le Eliza ki ti chu pathin thu na vet sa na he ti chu kitchen tai phon do he ai chu bible hi veleu chun dan thu le thim gawa ki hom khane hi chu ba chu mosi chu dan thu vet sa in Eliza chu thim gaw ho vet sa hi chu pathin thu chu bukim sel a hi khom nan chu kitchen ta na ain vet sa hi chu ba chu thu phun bung som la khat na jong hi vet tinga the two witness ki tiomin hi chu chun Old Testament, New Testament, the Word of God vet sa na hi dan chu kitchen ta in phon do in na hi chu the two witness are pathin thu hung bulit na pen chu mosi le Eliza the symbol of the word of God ti pen chun ain su bulit ai ninu nung to ke matna ipizia Eliza hi banga poi mo ham itia hele thagawa ki gut na nei na dinga poi mo ipia ki gut diu ham Jesu Krista hung kip masanga banui pumpi ki gut sa ngai hi ipizia Krista hung kip na banui pumpi ki gut sa dinga Bible ki chen ta sein Philippi bung thum chang som ni na zenam tile howan gam mi te hi ve chule cho akona cho hu hinga ipakai Jesu Krista cho ahung ding kiniama nga jing hi ve ya chu golui mi ho han lang New Testament na early church ho yong le bon cha kinep na nei pen le tu nunga ai hon kinep na nei pen cho Krista hung kit na ding chui hi chi dinga cha banui pumpi ki gut sa thagawa ki gut tup na nei ding apoi mo pen athu pi pen cho hi ti hi twai ki chin tai mo do chui hiya chu Jesu Krista in pisem thu pon bung som ni le ni chang som le ni na a vemin ke ma kong wa dinga hi chule athil bol achon na dung zui cha le thu na ka pi ding to man ka kom me ati pathin mi te dinga ito le ikin thu pi pen ikisa lang le diu pen chu Krista hung kit na dinga vanui pumpi sim tup ding vanui pumpi lunggel hei lut a ki gut sa ding chi ito naw thu pi pen ni ai hin la hit tabang na to na lien ta ito theni diwa hi ai ho ta na ilo hen diu pon Eliza chan lagaw pathin thilbol thena tha chu e hon ine mai hi chi ki phun theni nga chu tu nai mosil Eliza agat sa hi chi pathin thwa chu igi bul phu ngai hi chi ti lo chu e ho dinga spiritual revival lagaw wa hel na ki ti hi lampi dang thelo ding hi ta manga pathin thwa hel na di ta chang ho chun Christam kit na dinga banui pumpi asiam top dinga he ani na pathin lagaw ki bu la na Eliza lagaw le thilbol thena pathin mi te ain ludim kit dinga hi ti ki chin ta pathin thona gat sai cho sol cha te bung ni chang som na sigil som na get veleu chun ninunung le hi ti dinga hi pakai jan si mi zo si sunga ka lagaw ka bu la ding na cha batew na chanu tew win gaw thu sei do dingo na khang dong ho win mo nei dingo na upa ho win manga mat dingo hinching ichit ni ting chola ka su pasal la ka su no me ho chunga ka lagaw ka bu la ding amon lagaw thu sei ding hi ti cho Pentecost nya lagaw chan za sanga tam zo le hat zo le na sa zo pathin ami te bu lagaw api kina hi cha gospel ki pan to pai vanui pumpi ilo so wa Eliza lagaw ichan na dio apoi modan pa cha e ko mo he athum na chu thim gaw gi sal na Eliza in ahab agi sal banga ta san cha ten thutan na hung hung dingai iphun do sing diu hete hi chui pham tu pun mung som la li chang gup chang som thum chi vet tingai le the three angels message ki moi wan til ma sara sei tu pham ti tinga haudi ta kile kit na ding yesu pakai dan thu bang ta la pathin tu pi bang ta pathin hauna ati na in ani na pension kihilna force doctrine zo thu kihilna zo si Babylon zo achim tai ati in chiding ta le wan til thum na pension hitabang ta sa khudi lawa chi na mark of the beast sahi mel chi na nei ho zo si chu thidinga hi atia che warning chu vanui le sa thutta nang lung ni chu aphun doi alin a chun lungthim ki khial sa na anei sa eti chu Eliza lagaw chu na apoi modan chu vanui chon le pathin hodan di lawa kona ko do na ati thu phun mung som na ge chang li chu chun wana konin hitia ki sei o kazan vo kami te manwa kona na chon sit naw chu na chan kha lo ni ding le amanu to ni ki su gam tha lo ni dinga amanu kona chun hong do ding wa hi tia pathinin bia ko na siam ding na ya chu pathin ei ko do naw mun chu mi him chon dan thu pi izui do ham pathin thu zo izui do ham
na Babylon ki hilna hlem zuwa chi khamngol diu ham pathin thu za chu ikilim iki pil thana hin hui man diu ham sahi mel chi na chu ikila wai thi ham pathin mel chi na zo ikila wai hin diu ham ki chua kon chun ki hanun la hung da win ta pathin thun ki chin ta e ko jingwa na Eliza hung ki sol pi ding na hi ve ati muna chu pathin tu nya hi hit ta banga vanu le sit pum pi ki gut top sa ding le lunggel hai ding le na four system of worship haudan di lo le ki hilna lhem zo sia ko na vanui pumpi ko da Krista hung kit na ki gut na pathin tu ta dom sang na nya cha pathinin Eliza sol namun Eliza din namun Eliza man sa namun na e man sa wa Eliza asol na chu Eliza asol pa chu i hi he ti tu nya i phon do no he ya chu abula thu ni do pe no chu adon bot na hi chi hi in Eliza chun pakai hung kit adinga lagaw lampi siam tup dinga mi pi akigut sa haudi lo zo se ki do pia akidin te pia chule gam sung nam sung le in sung tina pathin dan thu banga kile kit na dinga na ani le ko kit ai hi chu tu nya pathin jong nang le ke ei sol naw ei ko naw ei man sa naw Eliza din muna ei sol naw chu hi kit he ya chu ei ho jong hi ipu Eliza tabanga cha pathin ei sol he amma to mga hingninga cho pathin tu na ei solo he zole nar ki hepna khang sung la ai thu ta din pi da ding pathin dinga ta san da ta zo si hi pathin a hu hinge ti ta san poma ama thil go na ki ngap lap ding chuting le in sung tin le mimal tin le nam tina pathinin sim tha na pakai dan thu le ta san thu a khangkit ho pi son chuting tal sim tup na hit ho adinga cho pathinin engan siwa in chuting dala pakai hung na dinga ki gut na ni khunu kha pe na ki gut na chuting tale midang ho lang ki gut sa ding hiti dinga cha pathinin Eliza banga hin kumang dinga mo pu na le ko na ai chan naw he ikido no mu chu Eliza lagaw chu na chan nam ding henam boldness in faith loyalty to God's law restore priority ready for Christ's coming isu he tu nya Eliza in vanule sit na ama khanglaya pathinin animan cha lagaw thi umpi dung zui a four system of worship mo ani kitin te pi dung zui a tu ne vanule sit umpi mihim te chon sina thiding ta sa satanin hlepna kulpia a hian a chuting tale tun sot damun lo dinga akoi hitabang mi hol a hi nang le ke in pakai lagaw Eliza numpi hichil hagaw chu mangcha tu nai vanui le si pumpia ki khel na othong zanga hang sama mi tam ta Krista dinga puilu ding le Krista hong kit dinga a ki gusadi ma ikoi the diwa cha pathinin mansa anu ma e so nawe hichil hagaw chan dinga chu na ki gun tam di hi tu nya do na thupi pen chu in hi chu chang thei ding in pathin pa thei bu si taw han akit ting le Eliza ni khu chung changa pat tu khawlim ki ka siwin pathinin ayu damna ei pichi taw han